Imaynalla munasqa runamasi allin hamusqa kay programación Seminario de Enriquecimiento Misionero. Maypitaq noqanchik sapa uhninchik tinkunakuspa kasun invitado especialwan maychus kasan Tata Dios. Ari, kay Seminario de Enriquecimiento Misionero tinkunachiwasun Señor ninchikwan. Pichus kallpachiwasun, pichus rikuchiwasun allintachus manachus llank'arisqanchikta. Chayrayku qayarina, kunan parlarispa paywan. Hinallataq invitaygi munasqa runamasi. Uyarinaykipaq sapa p'unchay kay programacionta. Kunan estudiunchik niwanchik ahinata. Makis llank'achun, Tata Diospaq waqllasqanman kutichiy. Imata ruway munarqa Señor ninchik kay pachapi? Imaraykutaq Dios ninchik llakikurqa sapa wawanrayku? Imata ruway munarqa Tata Dios tiemponwan? Mayqin karqa llank'aynin Señor ninchikpata? Kay tapuykunasman kutichikunapaq invitaygi kusqa kicharinata palabranta. Maychus kasan kay Lucas capítulo 4 versículo 18. Niwanchik hahinata. Santo Espíritu noqawan kashan. Wahchakunaman sumaq willanata apamunaypaq Dios ahlakuwasqanrayku. Dios kachamuwarqa huchapi wisk'asqa runasman kacharisqas kanankuta willanaraypaq. Kachamullawarqataq chega kaqta mana rikuqkunata chega kaqta rikuchinaypaq. Phutiywan ñit'ikunata kacharichinaypaq. Kachamullawarqataq willanaraypaq kunanpacha Dios runasta payman chimpanankupaq waqllasqanta. Ari munasqa hermano, yachanayki tiyan Dios Señor ninchikqa dueño kay pachamanta. Chay dueño hinataq dueño kasan iglesianmanta, sapa wawasninmanta. Payta entonces noqanchik qatinanchik tiyan, payman chimpapunanchik tiyan, payqa ejemplonchik. Entonces qanta pukusayki seguro, imata ruwanay tiyan? Kay chikata nisayki. Apanayki tiyan evangeliuta wahchasman. Chayta niwanchik kay libro de Lucas capítulo 4. Espíritu Santo manta mañarikuspa chimpana tiyan. Maychus kasan wahchasman. Kapaq runasman, pobresman, sonqop akisqasman. Watukuna tiyan. Pikunachus wawqimasinchis, ichapis paykunaqa llakisqas phutisqas kasangu. Chayta rikuytawan noqanchikqa apana tiyan palabranta, k'anchayta hina rikuchinanchik tiyan runamasinchikman. Chaypitaq noqanchikqa rikuspa kasun, waturikuspa runamasinchikta, ichapis preso kasan llakiypi, ichapis preso kasan llullapi, chiqniypi, suwaypi, chantapis phiñanakupi. Ciegosman imaynata rikuchispa karqa Señor ninchik, chay kikinta noqanchispis rikuchina tiyan evangeliunta palabranta. Chayman hinataq noqanchikqa phaskarasqa kasun, libres kasun, wawqimasinchispis phaskarasqa kanqa tukuy kulpamanta. Jesucristuta qhawaspa tukuy ima ruwasqanta kay pachapi noqanchispis atinchik kay kuti iglesia hina, cristianos hina llank'ayta. Atinchik makisnin kayta kay mundupi evangeliunta k'anchayta hina rikuchispa wawqimasinchikman. Ahinamanta munasqa wawqimasi, imataqan kutichiyki Diospaq waqllasqanman? Iglesia hina noqanchikqa kay mundupi kutichina tiyan Señor ninchikta llank'ayninchikwan.
Chayraygu kay tawa chunka pagariypi tinkunakuspa kasun paywan, kallpachanawanchikpaq, chantapis Espíritu Santuntat akamunanpaq, kawsayta valorta qonawanchispaq, chimparinapaq runa masinchikman chantapis noqanchik evangeliota rikuchinachikpaq. Mana chayllachu, comprometekuna tiyan kay p'unchaypi may kasan kay compromiso nispa, Diosta mask'anayki tiyan, maypi oracionpi, atiyta mañakunayki tiyan valorchakunaykipaq cristiano hina, chantapis runa masiykita visitanayki tiyan waturikuspa, ama riychu ch'usaq makiyuq apay imallatapis runa masiykiman, chaymanta hinataq tukuy creenciaykita qampis payman yachachispa kay, kusqa mañarikuspa chay obra misionera noqanchikpata, chayqa noqanchik Tata Diospaq makin hina kay pachapi llank'arina tiyan. Chaymanta hina munasqa hermano hermana wiñarispa kasun kay cristiano kawsaypi. Ama qunqaychu, tawa chunka pagariypi noqanchik tinkunakuspa kasun. K'aya watekmanta suyasayki.